salawat kami namal bi'e salawat napak guruan langsung nabita upa kulingi sepakat topan ritata maka da salawat kami namal bi'e salawat napak guruan langsung nabita. Pertanyaan, tegai naro salawat napak guruan langsung nabita. Walangi se dicontoh perlu tak makiada nania mapakalebi rinabita watuta masih kola di Mesir sewa waktu napak guru ki se dia topan rita maraja ria senge Syekh Ibrahim Al-Hudhud. Beliau mantan rektor Al-Azhar Mesir. Engkai hadirek guru tak boleh tiwi se di kita nakarange andre guru tak Al-Imamun Nawawi. Sebelum napa mulai kuliahna andre guru tak Syekh Ibrahim Al-Hudhud na perkenalkan alena maka dai andre guru tak iya ro iya mazhabku Malikiyah betuanna Malikiyah maka cuy iri andre guruta Imam Malik rahimahullah maka dan andre guruta iya ro iya mazhabku Malikiyah nekia madeceng upahanna iko manat tumenang pole ko Indonesia nasaba iya ro watue 10 kak se di Sibawa 2 orang dari Baru 2 orang dari Sumatera, 1 orang dari Kalimantan, selebihnya dari tanah Jawa. 10 kak se di iya mana. Maka de guru tak iya ro iya mazhabku Malikiyah. Tapi uwis sengi maka da iko mana tumenna pole ko Indonesia. Nairo Indonesia mayoritas mazhabna Syafi'iyah. Betuana maka coy ri andre guru tak Imam Syafi'i. Maka de andre guru tak iya naro sabakna iya kita utiwi nakarange andre guru ta Imamun Nawawi nasaba iya ro Imamun Nawawi mazhabna Syafi'iyah pada lebak mazhab'i sengaja kita na andre guru ta Imamun Nawawi utiwi nasaba pada mazhabmu iya mewa si cocok mutiwi rewe kampung aga betuana ya ro adana guru ta betapa toleransinya andre guru ta idi lokari kampung nama guru tapi ternyata pak disengen napak guru ange pak disengen si coco masyarakat eri kampota ya pona sesa idi makukwange napai siula loka makuliah napai 20 loka makuliah si senan rewe kampungi salamana ni najama pak kampung nape si ulah loka makuliah si senan rewe malam mala dek mapasala magampala dek mapa bid'ah padahal maka de andre guru tari Mesir ikra jayidan tafham jayidan baca si bawa madece barak kuaga mupahangi si bawa madece baca si bawa madece barak kuaga mupahangi si bawa madece aga sabakna maka dari topan ritata bisa jadi engkau tahu malomo mapa salah malemak mapa bid'ah disebabkan oleh 2 sebab 2 sabakna nama lemak lak dek tahu mapa salah aga yaro nareko de nama kurak bacana nulle tukapang salai bacana oleh karenanya ikra jahidan tafham jahidan baca isi bawa madeceng barak kuaga mupahang isi bawa madeceng iya rawat tue andre guru tak mapa kuliah narampeangangi hak desekna nabita mengenai salawa eri nabita narampeangangi andre guru tak makedai iya turia senge salawa maega rupa-rupana ia turia senge salawa maega rupa-rupana dendre selesai ibaca barazanji selesai mahallul qiyam ditutup dengan salawat kepada Nabi
yang dikenal dengan salawat tibbil qulub, salawat pak burah. Nekia pakutanana makkedai maega rupa-rupanna salawa tegai naro salawa kami nam malebbi makkede topan ritata salawa kami nam malebbi salawa napak guruan langsung nabita upakulingi sepakat topan ritata makkeda salawa kami nam malebbi salawa napak guruan langsung nabita. Pertanyaan, tegai naro salawa napak guruan langsung nabita. Disebutkan di dalam salah satu hadis, sewa waktu engka sahaba lokka mangolori nabita, maka delapo sahaba, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafna. Surona Allah Ta'ala iyan namua makbir selengeri alemu madecen ni irisenna fa kaifa nusalli alaika iya gatosi carana masalawa rialemu makutane sabae kaifa nusalli alaika iya gai carana masalawa rialemu mamekko icinampe nabita. Tidak lama kemudian nakai ulunna nabita menre natapa makkedai nabita nareko elok ko masalawa rialeku kulu baca laloi makkede topan ritata iya nahe salawa kami nam malebbi nasaba nabita langsung mapak guruani maraga yaro taparajeka dampeng malampe-lampe yahe salawai tapade cengi wi engkalingana wekka cicemi elo ubaca. Maka dia nabita kulu aku elok koma salawat rialeku baca laloi tapade cengi engkalingana maka dia nabita baca laloi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya apalah ni kapang? Alhamdulillah. Ya naruh kesin nama ceramah di masjid tah. Namu maraga lampet na bacai tak bekasi semi palari na apala. Maka de topan ritata iya naroden resalawa kami nam malebbi nasaba nabita langsung mapak guruan. Selesai Andre Guru tak menjelaskan, selesai Syekh Ibrahim Al-Hudhud menjelaskan waka ilimaku mendre nata pamakutana kak makadaya Syekh yang mana benar tegai 7 Allahumma salli ala Muhammad ya rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad aga sabakna nasaba iya ro kureria guri mapamula romai becuta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi ternyata hak desekna Nabi tamak kedai bacai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia gaga Sayyidina. Gangkana mak kedai pakutanaku ya Syekh. Tegai 7. Yang mana benar? Allahumma salli ala Muhammad. Ia rega Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mak kedai Andre Guruta salai pakutanamu. Pertanyaan, magina salah, maka de Andre Guruta, nareko maka de pakutanamu tegai 7, berarti engkau tu salah. Nah padahal dua-duanya benar, 7 mana mua? Ya maka de Allahumma salli ala Muhammad, oke. Ya maka de Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, juga oke. Jadi maka dia Andre Guruta ajak muakutana maka da tegai 7. Tapi akadai pak maka da lalai pakutanamu tegai malebbi. Aja muakada tegai 7.
tapi ia ropak kutana maka singe tegai malukbi maka de andre guruta ta parajai ka dampeng maka de andre guruta idza kulta narek komasalawako namu bacai maka da Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad betul na de upake ngi sayyidina maka de andre guruta fakad akhadta bil ittiba maka coy kuasana aga sabakna nabi tameto suruh ki bacai Allahumma salli ala Muhammad jadi narekodena ripake ngi sayyidina maka coy ki asana wa idza qulta iyan namuana rekomas salawako namu bacai makda Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad betul nari tambayangi sayyidina maka de andre guruta faqadil tazamtal adab makkiyad kuasana alittiba uduna adabin jafa maka coe ki rinabita nade gagapang ngaderenna makurat-kurat angkei asenna aga betuan na yaro samana eloi makeda andre guruta tambang bawa ni sayyidina iya narodenre gauna panguluta Abdullah ibn Abbas isuret teton risampinna nabita langsung suroi neki apa yang dilakukan beliau malah mundur ke belakang bukan karena melawan Nabi, mundur ke belakang bukan karena tidak mendengarkan Nabi, tapi beliau mundur ke belakang nasabak makkiyadei rinabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekunihe parlunna makkiyadei nenia mapaka lebih rinabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, akgurum maraja ia wedding riala polirilalenna ya roden rekisai sitongenna panguluta Abdullah ibn Abbas ia roden rela ponganana napasengi idi tomatoai barak kuaga engkaki perhatikannya pangaderenna nenia ahlaket na wijata aga betuanna tapasikolai wijata tadi di wijata tapi aja napa disengen nami bawan daripada cengi tapi lebih daripada itu tak perhatikan pangaderenna nenia ahlaket na wijata aga sabakna tak parajeka adampun madecemu pawe ngerana wetu tak romai becu mitau ki lalo temmelau tabe riolona dua itu pajajiata kuma bicara dua itu pajajiata mitau ki poloi adan atau pajajiata tapi makukangi agana kejadian naluperin itu matuana oleh karenanya tanggung jawab tak makukangi mendidik anak tania si folana bawa melok daripada ceng tania pak disengen bawa perlu diperhatikan tapi lebih daripada itu ahlakna nenia pangaderen nawijata belajar ilmu itu penting tapi belajar adab dan akhlak itu jauh lebih penting upakulingi belajar ilmu itu penting tapi belajar adab dan akhlak jauh lebih penting. Tak perajai ke Adam pun. Sebagai contoh, elokama curita. Puraki mapan ngaji di pesantren tak mangkoso. Nasabah ia itu mak bicarai pole mangkoso. Kebetulan ia rawatue mapan ngaji ki riolona anak santri tak makun reye. Matenganga mapang ngaji tappa masolang isak daku gangkana upuadangi ananata maka dakakna tolong ambilkan air minum nasabak masolangi senjatai tappa engka salah sedi anak-anak lari mesu lokam mala uai tidak lama kemudian engka ni romai pole
tiwi uai si botolo pada lebak merek na yahe le mineralle. Utana ini maka dakak na kenapa le mineralle? Najak na bali maka da anu ustaz sengaja le mineralle karena le mineralle ada manis-manisnya. Ternyata ia rodendre laponganana de na langsung naserahkan uai si botoloe. Nekia ternyata sapa i penne-penne. Engka mani penne na runtuh nainapa napatudangi ia rodendre uai si botoloe. Natapa nataro rioloku. Sitongenna madeceng upahanna gau na yarola ponganana. Tapi sengaja kak makutana. Maka dakak na kenapa ambil piring? Padahal saya suruh ambil air. Maka dakak magina malah ko penne. Na suruh ko bawa malah uai. Ternyata rodende laponganana nabali wipakutanaku maponcok pape balinna dua mi ada iaro lagi mak bahasa arai maka de pape balinna ta'diban wa ta'ziman betuanna makiade nannia mapakalebi si senna nabali makada makiade nannia mapakalebi materu upuada makada ka para kaiwiatu jaga itu karena yang hilang sekarang bukan ilmu tapi yang hilang sekarang adalah adab dan akhlak. Pede lau osoy, pede mega pak disengeng, pede lau osoy, pede mega toaca, tapi yak ketorengi, tatamba amai pak disengenge, nasa tatamba amai pak disengenge, na pede lenya pangaderengi. Ekunie para lunna pendidikan ada. Walangi contoh. Elokak makutana khusus ri ibu-ibuku iya mana nasabah nareko uitai cawa-cawa cak beru na insyaallah anggota majelis taklim berarti madecen ne senai pakutana aga yaro elokak makutana ibu-ibu enak bali wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad apa? Agar mula-mula natarima nabita Iqra surah Al-Alaq Iqra bismi rabbik betuanna Iqra baca tapi keunikanna Iqra ayat pamulanna Iqra makedai Iqra baca tapi ayat pacapurenna Iqra makedai wasjud wa qtarib sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Ayat pertama Iqra bacalah. Ayat terakhir wasjud wa qtarib sujudlah dan dekatlah kepada Allah. Pertanyaan agar kira-kira hubungannya. Maka di topan ritata pat tafsirewe itu memberi pesan Iqra bacalah bacaki barak kuaga tambai pak disengeta tapi pak disengemak barakae pak disengem malebie ia naritu pak disengem ia mantara eki suju nenia marepe rifonallahu ta'ala makukwangi engka maneng itu mapasikola tatanemi aleta ipasikole wijata yang kosori sikolana wijata lutuk galunge labet dare untuk mengkosori wisikolana wijata tapi perlu kit makatiati yang kita orengi lutu amai galunge capu amai dare ipake mapasikola si senna sarjana deneng kana suju rifongallahu ta'ala maka disinilah pentingnya pendidikan adab dan akhlak. Sekarang pertanyaan lalu yagai carana idi tomatowai didi anak tak si bawa madece yagai carana idi tomatowai didi anak tak si bawa madece ilolo ngiri lalenna dua telue kita maka de andre guruta mendidik anak dengan baik setidaknya dengan 3 cara tiga yaro 1
tadi di anak tak nasabak dacolina, tadi di anak tak nasabak pareng kalinganna, aga betuana tapang ngajari wijata, tanah sehati wijata, engka bukit tuli manenna tapang ngajari wijata, tadi di nasabak pareng kalinganna. Tapi lebih daripada itu, yang kedua, ia tu anana emak guru, tania tu dacolin nami bawan napake. Tapi ia tu anana emak guru toi matanna, mak guru toi pakitanna. Aga betuanna, tapang ngajari wijata, tanah sehati wijata, tapi ajak narial lupai, pitangi contoh, nenia keteladanan wijata. Barak kuaga si turu ining kalingai si bawa naitai nasaba alama sia-sia nareko anak tak tulineng kalinga da colin nama keda na loka koma ngaji na loka koma sempajang maleo neng kalinga da colina nekia ternyata ia roneng kalingai si salai naitai nasaba dacolina tulineng kalinga indok nak gora makedana loka ko mangaji tapi ternyata matanna anak ta tulinei tami indok na sibuk mat TikTok. Aga betuana yahe perlu penyesuaian antara nasihat dan keteladanan. Tapi lebih daripada itu yang ketiga, dan ini yang tak kalah penting. Engkala loki tuli mello doangi ade cengen na wijata. Engkala loki tuli mello doangi ade cengen na wijata. Pertanyaan, engka garopak doangenna pape balinna maega. Salah satu di antaranya pak doangenna nabita lokari pangulutta Abdullah ibnu Abbas. Ia rodendre ibacai. Pak doangenna nabi tama ponco mi telul lapak mi ada nekia baraka na pak doangenna nabi ta Abdullah ibnu Abbas pek imaraja mencaji bahrul ulum si lautan ilmu nasabak baraka pak doangenna nabi ta. Sekarang pertanyaan agame menyaro pak doangenna nabi ta telul lapak mi maka de pak doangenna nabi ta Allahumma atihil hikmata upakulingi Allahumma atihil hikmata upakulipi Allahumma atihil hikmata betuana puang tawere laloi hikmah ia helaponganana upakulipi ciceng nasabak namu tu ma ponco kumasola ni antenai. Allahumma atihil hikmata betuana puang tawere laloi hikmah ia helapung anana. Pertanyaan, magiro nabita na hikmah ne lau dena kada nabita puang tawerengi pak disengang. Tapi makede nabi ta puang tawerengi hikmah. Makede topan ritata semua hikmah adalah ilmu, tapi tidak semua ilmu adalah hikmah. Pertanyaan, mahiyal hikmah? Agame mendoriasan hikmah. Makede topan ritata al hikmatu hiyal ilmun nafi'. Nayariasan hikmah ia naritu pak disengeng make guna sehingga make de nabi ta puang tawerengi hikmah ia helapunganana samana make de betuana puang tawere laloi pak disengeng make guna taruni cede yang penting make guna mui daripada maega nade tona ke guna kenyata ayahnya dua telu siaji seletah bisa jadi dek na selesai sekolahna dua telu saja seleta dek gaga gelarna tania sarjana tania master nekia akuasanna fong Allah Ta'ala marenda sekolahna tapi makke guna ri tengana masyarakat ia naroriasan hikmah tapi kenyataan koma dupa engka saja seleta
matandre sikolana, selesai sarjana, selesai S2, tapi si senan rewek kampungi dek nerisen maka da aga igaureng. Ekuni parlunna Allahumma atihil hikmah puang tawirel laloi hikmah ia helaponganana. Maka defong Allah subhanahu wa ta'ala dilalenna akoram marajai wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Nigi tahu iwereng hikmah majep puriwereng itu dece maega boleh defong Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya upakulingi paimang Allahumma atihil hikmah nareko orwane anakta maka daki atihi, tapi nareko makunrai anakta maka daki atiha. Upakulingi nareko orwane Allahumma atihil hikmah nareko makunrai Allahumma atihal hikmah. Hadirin yang dimuliakan Allah, utanga tanga ijange 50 nak menit mak bicara. Nari makuana naritu upagangkani ceramata dilalenna iahe kesempatan. Ala kulli hal ia rodenre irampewe mamuarei mancajiwi motivasi lokari kemana nato pada engka maka coe tonga-tongan rinabita maka coe ki rinabita parelui nasibawai pangadereng maka sing akka coe renge rinabita neki amalebi akka coe renge nareko nasibawai pangadereng taparajaika dampeng ututui ia hikmah maulita dengan sebuah ajakan tataroi maega salawata rinabita tataroi maega salawata rinabita elok tutui ceramata nasabak se di penjelasan singkat mengenai alek birenna salawai taparajeka dampeng nasabak nabi tari bicara de nawedding ipalepo poleri salawai maka dai topan ritata puang Allah subhanahu wa ta'ala nasuroi maleka sujud ri Nabi Adam, tapi ternyata puang Allah ta'ala dek nasuroi maleka sujud ri Nabita, padahal Nabita sayyidul anbiya wal mursalin pangulunna sininna nabi enennya suroi mestina nareko sujud iri Nabi Adam mestina ya romaleka sujud toiri Nabita nasabak Nabita pangulu. Tapi ternyata malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, tapi tidak diperintahkan sujud kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan agak sabar. Maka de topan ritata. Malaikat dek nari suruh sujud ri Nabita, padahal isu sujud ri Nabi Adam. Nasabak ro malaikat isure pugau amala lauri Nabita masoro lebih naya sujud lauri Nabi Adam. Pertanyaan amala aga naya roh dek gagal lain sanga di isurai malaikat masalawa ri Nabita. Maka de topan ritata yana rosabakna salawa ri Nabita masoro lebih naya sujudna malaikat ri Nabi Adam. Upakulingi salawa ri Nabita masoro lebih naya sujud na malaikat ri Nabi Adam. Pertanyaan tiga mondo dasarna. Satu, malaikat risuro Allah ta'ala sujud Nabi Adam. Maka Allah ta'ala wa izkulna lil malaikati isjudu li Adama engerangi riwatun risuro malaikat Allah ta'ala maka da usjudu li Adama pada kori Nabi Adam fasajadu maka sujud ni malaikat sujud malaikat tapi dek na sujud pong Allah ta'ala sementara salawai isuroi malaikat masalawat kita tapi sebelum masalawat malaikat pong Allah ta'ala lebih riolo salawat ni Nabi ta tegai ana innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nama jepunna pong Allah ta'ala
nenia malaikatna masalawa iri nabita malaikat sujud di Nabi Adam dekna sujud fong Allah taala malaikat masalawa di nabita tapi lebih fong Allah taala masalawa di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sujui malaikat iri Nabi Adam maka defong Allah taala fasajadu iya ria senge sajadu bahasa Arab ria senge fi'il madhi ya senge fi'il madhi purani terjadi betul fasajadu pada purani sujud malaikat berarti purani sujud malaikat maku kuangi dekna sujud malaikat sementara salawae lauri nabita maka defong Allah taala salluna ala nabi pada engker menam masalah di nabita naya sengi yusalluna fi'il mudhari majelloi sekarang dan akan datang aga betuanna sejak dulu sampai hari kiamat deneng petu salawatna fongallahu taala nenia malaikae lauri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nari makuana naritu tataroi mega salawata nasaba inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan maka dia nabi tahu kami namarpe erialeku matiri asri mondri iya naritu tahu mai gai salawatna ri nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekira yang rosempa urampe dilalenna kesempatan malebbi ewe mamuare napak barakat ki nenia nama seki fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman ma'suma. Allahumma jama'na biman tuhibbu wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma barik fi abna'ina wa banatina. Allahumma barik fi abna'ina wa banatina waj'alhum fi amanika wa dhamanik wahfazhum bihifdzika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamizana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahli syarri wa dhair. Allahumma waffiqna wa iyyahum li ta'atik warzuqna birrahum ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.